Save India, Save Manipur from Kuki terrorists have a Kolauda, Lebak Pumbada RPI Athawale Liching Makat, Junction Gada Kongjang, New Delhi Jantar Mantar Haudokray, Levagosig upon Magi Saktam, Tugain Nabada, Natana, Mr. Miam the Kutarim Kuki terrorists sing Mayokta, India Pumbada Amato and Lepton terrorists sing Asibo, Maru Fang Mutanabagi Matam Yaurhana, Kongjang Sarugaki RPI Athawale, National Secretary Mahesh or Townhausumna, Fondokray. RPI Athawale Party ki luchingba Fakir Alam Party asigi Assam ki luchingba Rumi Sharma Punjab tagi Kulwant Singh Haryana tagi Ravi Rajasthan ki youth leader Pankaj Meena Varatiya Chalak Ekta Sanghi President Tejendra Yauna Tongan luching Mukana Sarugadu Changchin Kiba Kongjang Aduda terrorists have no place in Manipur in Kuki terror, Kuki politician, stop importing killers. Kuki terrorism is a stain on humanity. Our DD are not safe in Manipur. Habina chingba thab play card kya sijina ki loina slogan kya sulauki. Kongjang adu mari lena na maheshona Manipur thokiba thokliba sahi ani phajilak laba irang ase furup ani ki marak thokba Irang ni haina lebaga sigi mainstream media singna phongdok libasi aran mane Irang asmag Pakistan na India da landarak paduga chap mana bumongda Myanmar da yumpham moiba Kuki terrorist singna India da landarak pani phongdoki Missile made drone bomb asin singmakya apho makal ki khulai kya season duna misam miam da landarak libasibu mataukarum na furup masel gi marak thokpo Irang Oina lauga dauribano haib ohang Maheshor na hangladra Thani pan kaktam ngai riba angang yauna pikliba angang amade nupi kya minung silaitana halibu Kuki terrorist sing asigi maningda Kuki MLA taran leptuna laibadagi terrorist sing asina akiba laitana aning apama taudun lakpane asigumba terrorist sing asibu saugatun lairiba Kuki MLA tara famdagi lauthukpam thoi hana phongdoki मणिपुर में 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी है 60 इसमें से 10 कुकी का एमएलए है उसमें मिनिस्टर भी है ये 10 कुकी एमएलए कुकी टेररिस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं पर अभी तक कुकी का जो एमएलए है वो डिस्क्वालीफाई अभी तक नहीं किया गया है ये रिसेंट 3 महिला और 3 बच्चे को मारने के बाद जब इंटरव्यू लिया गया पाउलेलिन हाउ के कुकी एमएलए उसने क्या बोला यस ये कुकी ने मारा ऐसा बोला है उसने तो इसका मतलब जो लेजिस्लेचर जो भारत के संविधान को शपथ लेके उसने एमएलए बना है वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन लोगों ने 3 बच्चे और 3 महिला को ओपनली मारा है